الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سورة مي سلسلة درسنا أرسلنا حاضر وداعي تبي إمها لوبتي مسلم أخم أدي أول من مي سلسلة وقتم بلمون جندوا إمها لوبتي أخونا أختم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدي بركات رمضان ما هو جه emme fahu dihage emme fahu duwasta onme gunamun dairo alonmenge mi silsila suwaruge mi silsila ge alonme miha itana air miwani suwaruge ya be war gina mawlumata tibe furna hame genes de wifa suwaruge ge eki tantan hunna gotuge sifata suwaruge wanta veringe sifata adi Allah subhanahu wa ta'ala ebayaku duniya matiga hinga tibbawani kon ei suwarga wanta verin kamuge ufaveri khabar devwa fawa be kadunna be kambadunge wahaka tabbe sagun menna genes deviche miedo agun tibe fonna kiya deni suwargega hinga note suwarugea gule tafatu de wahake furtama wahake ki suwarugega wa bazarige wahaka adi efa agun tibe fonna kiya deni suwaruge Allah subhanahu wa ta'ala suwaruge ya haggu wa bayakonwata suwaruge wanta veringe gotuga Allah liuba fawa bayaku huriha emmenge terein suwaruge ya wannan jehe emmeha jinnina insin suwaruge veddewma fahu den hinga wara aadiya khilaf wahake ei Allah subhanahu wa ta'ala awun men emmenge gata mi fonuwa mara medu e ilahu niya kandaluwa e mara e ilahu nimmawa gotegge wahaka ege kuriga vetivide deduwa awun men miskituga mi wahaka dekki suwaruge wanta veringe wata suwaruge ufaveri kamuge khabar Allah subhanahu wa ta'ala ebeka devvi bekadunna adi bekamadunna begutu mi huriha bekadun wata bekamadunna ki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge mativeri sahabi mi be kalun nuwata sahabina sahabiyya in fiwa den awdu menna ituru salihu taqwaveri zahidu waliveri be kalunna ei suwarugavanta verin kama gunavidane to nuwata nunto mi wasade alon kodoko adi alwadana mi wes suwarugege wahakata nuta swargega maalumat lifawa fattahuga ilumerin dakkawa fawa wahake insanunge terein kom bayaka meduto algon menna ei swarge wanta veri ekkan kandeligen guneveni nuta nubuneveni kihine to mihaka ei swarge wanta veri ekkamuge sateka percent guarantee nuta algon men ei waki mihe kandala fe mihe ki swarge wanta veri ek algon men bunevidane to ade mimasalaga sunne jamaatuge idum verin geteren gina idum verin vidalu wani waki mihaka kandeligen ei suwarugege ahudu veri kama emiha tayinu koffa kanda alafa ei suwarugege ahudu veri kama qur'ana sunnatuga ekama dalile nei mihaka medu alwon menna kan nubune vene misalaka alwon menna Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu ki suwarge wante veri kama alun menna buneveni kive ei Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatuga no tek dek faanu ge sahha hadisun ek sabitu ati ennames ebe kadunna fahu duniya wadaagenne vi mativeri taabina hataru imamunna adives eta be kadunna e boluwa adi e fahu algon menge mi jiiduga ves algon menge terege ves war namadu ko taqwa ver ko uluwa be fulunge boluwa e mihaku niyawima ei swargavanta veriyeke ehen alun menna bune jazumuko ehen bune vidane to mi wasalaga alun kuris me bayan kuri faden emme rakatere gotaki kiriti qur'ana adi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatu emihaka medu bahe nuwata ei swargavanta veriyekkan kanda aluwa fa anuwa evves mihaka medu egota alun men nubunu ehen namas alun menna ummedu kore vidane adi alun menna e farataka medu heyokom visnidane adi alon menna ifarataka he duwa kodde vidane
enames kandelige miveni miheki ei swargawante veri kama nuwata naraka hagguwane mihek kama kandelige alun mitiren ole mihaka egota hukun kurmuge kurmaki ei rakkatir goten no ei alun meka kuruma durhedi wanche hene kame enames idumeri vidalu wani alun mena bone vidane misalaka man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi ramadan mahuge roda iman ve e rodein ajuru libene kan yagin kura halu 30 tuhoge roda hifafi mihaya enage isfe gospawa faafata fussawane kama rasul sallallahu alaihi wasallam evani hadis ru kurabba migote ebhore bay amalta bay he amalta ka guluwagen e amalta ke koffiya emihage faafa ekkom fussawane misalaka mabrur hajj koffiya emihaya jazaa gotogoti suwaruge migote ebhore hewa bay kankamuge jazaika sawabaka inamaka Allah subhanahu wa ta'ala suwarge waakama bayan kurwa emeje alun menna egota bune vidaneehen namas e roda hifa komme mihako e hajju kura komme mihaki ei suwarge wante veriye kama alun menna ka kande nelene enamas alun menna bune vidane iman teri kama eku hewdafa kama eku Allah ge hadratun ajura sawab libene kan yagin kura hadu ummid kura hadu ramadan ma roda hifa fi kama wanama re alukon kofi kama wanama emiha efada amal kura mihuna ki swarga wante verinne yawun me mihar me gulwani amalaka waki miha kaano misalaka egota roda hifa mihuna ki egota re alukon kura mihuna ki hajju wes ege emme furihama gotuga hajja gos mihuna zuwabu nuko ararun nuwe migota hajju kofi miha ki ei egota hajju kura mihuna ki swarga wante verinne egota alun me bune vidana eh names muhammad ki ibrahim ki misalaka roda hifa abdullah ki eniye ki ei kaneligen suwarga wante veriyeke alun menna ka nubune vene ei kirit qur'anuga adi rasul sallallahu alaihi wasallam ge sunnatuga egota ka warid wegen aispai nete ehnames alun kurim mi bayan kuri sunne jamaatu ge gina idum verin adi alun men terege emme mashhur mi masadaga emme mashhur wegen aispawa bas ekotun shaykh islam ibn taymiyah rahimahullah bidarwani la yashhadu li muayyin bil jannati illa bi dalilin khas evves mihaki suwaruge wanta veriye kama alun men nunimmene ekama khas dalile kirit qur'ana adi rasul sallallahu alaihi wasallam ge sunnatu ekama khas wegen kanelingam ba dalile na hindako den ege turun idum weringe meduga bahas kurwa fave alun kurin komisaraka miwaha ishara ko fi misadaka alun menge ummatu ge bave war taqwa veri ebe kalun negge taqwa veri kama medu alun men evves mihako shakku nukuraha nota ebe kalunge heyodafa kama medu ebe kalunge aluveri kama medu miistakunge dutakuga evahakata mashhurwe ejjilafahu ane jilaka hame evahakata takurarukum naguluwamun aisfawa bay bekalum misalaka hataru imam shafi rahimahullah men fada imam ahmad bin hanbal men fada imam malik bin anas fada adi abu hanifa rahimahumullah ajmain mifada mativeri shakhsiyata bekalum adi ege kuriga misalaka umar bin abdul aziz men fada hasan al-basri men fada sufyan al-thawri men fada mativeri bekalum ebawe ummatuga ebe kalunge ilma ebe kalunge aluveri kama ebe kalunge heodafa kama medu evves mihako shakku nukura minwara ekanka ma'ruf we emmene engi hama efawa be kalun mifada be kalunna ki ei swargawante verinto gunavidane to mero am qawad alun demme kurimi bayan kori am usudaki gurwana sunnatun emihaki ei swargawante veri ekka nota nunka egota kana eluma dalile nenha ida ko evis miha de mala nubunu me en names bay idum verin istisna korwani nuwata bay idum verin ebahori dannawa vanota vidala fa ebahori saka imam ahmad bin hanbal men fada befulna ki ei swargawante verinne ebefulum migota dannawa fa miwani rasul sallallahu alaihi wasallam ge bay hadis taka ariya ekurwa egotum anas gafanu ke kiben riwayen wa sah hadise imam muslim riwa korwa wa hadise gawani edduha ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekade gafanu sahabin naiku tanigga tibbawani ko ebe kalunge kurimatin janazae migende weni emihako niyawege emiha waldumuge kankamuga emiha ge hashigondu ufula devige migende weni ewagutu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya mi adu weni mistakun
e maruwe fawa mihaya baki nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge arihuga tibe sahabinna adi e janaza kantattahuga e mayyita mi nagagen gena mihum emihum wes e mayyitaya usniya alaiha e mayyitaya sana kiya ei war hewdafa mihekama emme buna adu egotu nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani wajabat ene wajib vejje en maane ki emiha ki swargavante veriyeki anekas ege en duha ko hama nabiyya sallallahu alaihi wasallam migota mi tibbawani ko ekade fana sahabinna ko nabiyya sallallahu alaihi wasallam majlis kurawani ko hama janaza mi gendeveni miha ko niyavege emiha ufudeveni egotu etatibi sahabi e marwefawa miha yage rangulu mihe nuukngaba nuata emiha ko furi bay goskantatoga wahaka mi guneveni egotu nekas nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani wajabat ene naraka hagguwich den umar gafan dannawani e allah ge nabiyyae sallallahu alaihi wasallam e kale gafanuge kulfulu matin edduwahaku janaza gende unima tidannawani e suwarge hagguwejje aniddu hama janaza gende unima tidannawani e no ta hadis kurawani e ene naraka hagguwejje fidaka ummi wa abi timaka defanuge mamma fala bappa fala kale gafanu fida kurawwa hushime astu kivegen toye kale gafanu tigotati hadis kurawwi tafatu dem befulaka tafat degutaka den nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani tibe kalo e janaza ya war taarif ko sana kiya e mihe kam ga buni menun heye ekam ko anik janaza ya tibe kalun ei he mihe nun kama e mihe ki miweni mihe gota enage zikurata nota enage wahakata buni menun heye ei ehem wegenne wa antum shuhadaa'ullahi fil ard tibe kalun naki wa antum shuhadaa'ullahi fil ard tibe kalun naki umar ge faana suwal korwani ehnemes jawabu ga ekde faana mehis korwani kalege faana kiyeno tibe kalun naki ek maane ke sahabin ge wahaka e jilu ge wahaka wa antum shuhadaa'ullahi fil ard tibe kalun naki ei bimmati gawa allahu ge hekiverinne ehma tibe kalun e janaza ya kai marwefawa nuta niyawefawa mihe ki rangalo mihe ke bune sana ki kiumaki nuta ekama hekivumaki ei emihe ki ei surgavanta veri ekamuga alamataki enama tibe kalum emihe ki ei gos mihe ekamuga bunumaki ei enage nimi gos onnane tana amedu algon menna nimmi dane e kameke kommekas mi hadis kamacce bina kurawwa abu thawr radiyallahu mi rahimahullah me fada bay figuhu veri faha kolleve imam veri bay befulun e bohri vidalo fa ahmad bin hanbal me fada mi ummatuga miguta faha kore fawa bekalunna muli ummatuge hamekani ebe kalun dirulu vi zamanege nu ebe kalunna ki hewdafa bekam ga buneveni ki miedues algon menge mi zamanugo es em bekalegge biography tibe fulun kiyala afiya tibe fulun dudum ves nukunnane ei kiha hewdafa bekamuge bas ehmima ummatuge jidakaffahu jilei ebe kalunge hewkama ebe kalunge imam veri kama ebe kalunge taqwa veri kama medu ittifaq wefawa befuluna dimada bune vidane ei suwarge wante verinne komme ke sangon koremes bank kor fade mi masalaga migota degotaka wahaka dekeve eh namaves emme rakkater gotaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatuga adi kiritu qur'anuga ebayaka medu ei suwarge wante verin kama kanda aluwa fa nuwa evves bayaka medu algon me yagin ko kanda neelun ei suwarge wante verin kama enamas algon men ummid kor vidane adi algon men dua kor vidane adi algon men ekota hekom visnidane ade ewaha kalun hama tibe fulunna algon menge emi ispedia de duwahoge darussa gule wahake ka wima e nukuta tibe fulunna faha kollafa me dalgon tibe fulunna kiyaden hamjeifa mewani suwarugega wa bazaruge wahaka dobeta khunne suwarugega allah subhanahu wa ta'ala suwaruge wanta verin suwaruge levu mafahu ebami hunna ni'mat devu mafahu adives ebami hun hingufa koddi ebami hunna duniya matiga kofawa alukantaka duniya matiga ebami hun evi ketteri kamuge jazaage gotuga ebami hun munfi filumataka tafatu eki kankan lavwa fawe egotun lavwa fawa ek kame mi suwarugega bazare nuwata suge are bahuga bazaru nuwata sugu mi lafzu
hama ekani aamukom beenun kureveni gane vikkuma enames ege iturum ves suugu beenun kureve payakku tanaka jamaavuma ves ade sorgege bazaruga makar hedume nonnan sorgege bazaruga adugodako awgurana gomen nonnan sorgege bazaruga barogona ala ekago anekago fiti baruwe ifada manzurtake nufennane awon menna duniya matiga komme gawmek gadi komme rahegga vies bazaru machaki ei par aadiya khilafu tanay gotuka faage fa miyonnani aamukum bazaru ta vefa miwani e rashegga nuwata e gawmekga hunna tantanuge terein eha hamahimen tanege gotuge nu faage fa miyonnani ki bazaru takuga azwab kuruma bazaru takuga hale lewuma hobo lewuma mi abadues onna kanka enames dobeta hunne suwarugega mulin aadiya khilaf gotaka Allah subhanahu wa ta'ala e bazar davwa fawani tibe fulun hippula ara wadaga faane ki kora bazare heyye rangalu ki kora bazare awun me beenu komme itte suwarugega libe evesi chanun me ganna kan nuje kan libe bon libe awun me ge beenu nama ge ebe libe ganduwaru ebe libe kotari ebe libe awun me evves kotaka mi wedding party bawa kan nuje nota rankiya kan nuje awun menna ambin ebe libe ehvijje ki kora bazare hiye hamarangal suwale dobe takhunne komme miheku bazar dani nota komme miheku beran nukume enage ratte hinnayako tanaka evvela wahaka dakkala hadani ichi ganna kannu adi tantana evve ekako anekaku denive fenive ulmaki ves eives insanaya libe hinhamachikume emme Allah subhanahu wa ta'ala suwarugege lavwa pawani mifada bazare e bazara dani fasa hisagane nu ade bazaru annani furniture ganigenen nu enames e bazara emihun diema gos embori ebami hunge kiya ayima ebami hunna ebadibe kame ebami hunna icche eba hasiluwe tibe fulun adwaswa mi bazara medu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith qurwa fa wa hadith Anas bin Malik radhiyallahu anhu sahih mi muslimu ga ekale fanu kiben imam muslim riwa qurwa fa wani inna fil jannati la suqa surgege bave suge bazare yatuna kulla jum'atin e bazara mistakun komme jum'aika jum'aiki koba jum'aiki arabi bahuga hukuru duwas ane kas moti awon menna suwale ufidifa surgege ire hande nunneru kine hukuru duwas awon men kandalani surgega iruara iruwassum nuwe dekiyo nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadisu korawani inna fil jannati lasuqan yatunaha kulla jum'atin komme hukuru duwahaku etana mistakon e bazara de e bazara komme hukuru duwahaku mistakon evve jamawa bazare surgega ibave idumerim juma mi lafzam he egotu wani wahfur dakawafa ebe kon dannawani arabi bahuga jum'a hukuru kiyane hukuru duwahabbes adi hukuru kiyane hadduwahabbes nuwata haftayakabbes e bay hadis taw egota ebori e lafzu beenu ko fehmima mitanuga hukuruge nuwata jum'aage muradaki duniya matiga algon men hadduwas nuwata haftayaka heda kura muddatu kom e minwara misalaka balam algon balama hinga surgege ahulu werin bazara evvani evvuma fahu ebami hun emburi ge annani hadduwahuge muddatu heda kuruma fahu ega mane ki duniya matiga algon men haftaige minwaru mi heda kura wagutu ebe kadu nuta surge wanta werin ebuna bazaraka e bazarak diuma fahu heda kuruma fahu anikkaves ebe kadunge gandu wartaka nuwata kotri koltaka emburi mi wada gannawani effa anekkaves hadduwahuge mudde duniya matiga haftaige muddatawa minwara madukurum fa anekkaves jamawani egota ekanta qurarwe mi hunna kama mi hadis tafsir kurawum idum werin vidalwe fa mi wani ehmima mitanuga jumaage muradaki efes halegga hafta bandu nuwata hafta hadduwa hukurdu hennun ega maane ki e bazaruga heda kura muddata e bazarun ane bazara ebekalun jamawa mudde algonu menge mi sikunditaka visnadinu mattaka
egota bayan kurawwa fewani efahu rasul sallallahu alaihi wasallam hadis ful kurawani e bazara nuwata egota jamawa iru egota ebe kadun jamawe fatibe iru ebe kadun etanuga emmen jamawe fatibe iru miwagotaki varoli emmi jeheni tawon swarugega varoli jehon awon men tasawwur kureve e swarugega gas e bahore ehnames nabiyya sallallahu alaihi wasallam mi hadis ful kurawani rihu shimal uturu faratunne e varoli anna swarugega dekunu fara irumati fara uturu fara kine hodan mi sanekka swale mitanga rihu shimali uturu faratu wa nota mi uturun jehe varoli take ebe kalunge e bazara nukutima uturun jehe varoli take ebe kalunge gaga ais e varoli ta jehe ne kama idumari vidalwane rihu shimali mi wes ashabe kalunna nabiya sallallahu alaihi wasallam mi kan sifakot devuma benu kurawwa fa wa lafseke ei shimalaki makka nota madinage uturu farataki ei sham kara madina ge utur farata ki sham kara ehma sham karen amuko arabinge terega ero mi ebihunge tajribaya amukon uturu madina ge uturu kolo nota sham karya vi faratun amukon vaanna kama vaanama egote vais vila nagafiya ware visara qur'ane kama ero ebe kaduna mi tajriba kore faani awun men terega vis awun menge hamam bay muskul duwaswi befulun dannawane misa mibeni nakategga amukon visara qur'ane e misalega ghaiba dawa kurani eno ghaibuge ilma ei tajribai egotu nabiyya sallallahu alaihi wasallam zamanuga madinage amukon uturu faratun vilanaga waje kama wanama e vilai fem nota ware vehe kama tajriba kore fawati nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani e bazara tibe kadun me asabe kadun ta ekade fan furtama mi sida ko mi hadis ta bayan ko de fan e be kadun na mi sifa ko de rumattaka tibe kadun e bazar jamawegen tibe iru uturu faratum va anna gota e mane ki madina ge ebe kadun ge mi duniyege diri ulumuga va role anna gota annane va role take e gota vissara vida hadafa va role anna kama baanama etehe vaya ekko mi gastaka mi gast daroga mi verifa hunna fattaka muli tanuga hunna kunitaka ichi egota anna varoliga fituriganen deta enundo egota re wani e anna varoliyaki ei mi wara riti nuwata wara oman ko anna varoli nune ek hennames e varoliya ekku bimmatiga hunna kunitaka ichi kaya burage gaga nuwata gamihuga nuwata mi muunu matiga e kunitaka ichi hirafustaka ichi heke gota anna varoli takeke ei egoderre sorugega wes e bazara tibe kadun jamawi nuta sorga wante verin jamawima e anna varoli annani e varoli ya eku sorugege bingado konche hunnani mer tibe fulun awon miwahaka nokiyadena sawni wani miharo engene hen sorugege bingado hunnani goi sorugege bingado go hunnani sefaronna misku nuwata masku etaketi e vaya ekko mi ufudigen ais ekkada swarga wanta veringe hedumugeya ebe kalunge muunu tahuga hekene den ebe kalun e bazaruga e ratte hinna eko wahaka dekkuma etibene e kanele fawa muddatikka tiwuma fahu emburi ganduwara wada gannawa iru ganduwaruga tibbawa ebe kalunge ambin ei horul inunna adi duniya matiga ebe kalun kaamene ballawage ulumvi ambi kambadun dannawane aharmenge gaatun nukumege diya wura miharuma riche bazara gosse misalaka hadduwas awun me haftaage muddatu koffata mi wadaage nevne amburi wadaage nevima ambi kambadun nuwata ambi kambadun mi dannawani bazara durumattaka mi ganduwaru nukume wadaage nevi ira wura miharuma riche ma ಮೂಣು ಮತಿ ಅಲಿವೆಫಾ ರೀತಿ ಕಮ ಜುವಾನ್ ಕದಿವನಿ ಇತರು ವೆಫೈ ಅಳಗಣ ಮೆ ಬಾಜಾರಕ ಮೆ ರೀತಿ ವೆಗೆ ಬಾಜಾರಕ ಗೊಸ ಗೆ ಹಣ್ಣೆ ರಹಣ ಮತಿ ವೆನಿ ದಾಹಿಲ್ಲ ಫೋವೆಫಾ ಎನ್ನುಂತೋ ನೋದ ಅಳಗಣ ಮೆ ಗಮಿಸ್ ನುಂಡು ಕೊಮಿಸ್ತಾ ಕೊಮಿಸ್ ಇಚ್ಚೆ ಹಡಿ ಇಚ್ಚೆ ಹೇಕಿ ಫುಣ್ಣಾನ್ ಎನ್ನವೆಸ್ ಸೋರುಕೆಗೆ ಬಾಜಾರ ದಿಯುಮಟ್ಟಕ ಗಂಡುವರು ನುಕುನ್ನ ಇರ ಬೋರೆ ಗಂಡುವರ ಎಂಬುರಿ ಅಣ್ಣೇರು ಮೀಹಾ ಫ್ರೆಶ್ ವೆ ನೋದ ಮೀಹಾ ತಾಜಾ ವೆ ಮೀಹಾ ರೀತಿ ಫಮಿ ಹುಣ್ಣಾನಿ ದೆನ್ ಎಬೇಕದು
ස්වර්ගවන්ත නුවත ස්වර්ගවන්ත වෙරින් ෆිරියම් බේෆුලුන් දන්නවානේ e බේෆුලුන්ගේ අඹින්ගේ ගාතුක වෙස් තිකමදුන්ගේ වෙස් රීතිකන් ඉතුරු වෙෆේ තිවණි තිමන් බේකලුන් තිකමදුන් දූකුරවවා ගණ්ඩවරු නුකුමගෙන් බාසාර දිය වර වරෙන් මිහාරු මා රීච්චේ මිහාරු මා දොනේ මිහාරු මා ජුවාකන් ඉතුරු වෙෆේ තිවණි ලොබෙ තහුන්නේ මිගොත කොම්මෙ ෆහරක බාසාර ගොස් ඉබාසාරු එම්බුරි ගේ අන්නේරු ජුවාකන් රීතිවෙන් දනි ඉතුරු වෙගෙන් දනි මීහා ඉතුරු ජුවාන් වණි අවුන් මෙම්මියතු බේස් කෑගේ අවුන් මෙම්මියතු ෆාර්ෆාඩ් කුදයා ෆාර්ෆාඩ් ඉච්චි ජස්සෑගේ මෙස් මුරණි ඒ ජුවාකන් නුයිෆෙට්ටිකෙන් එහෙනමස් ඉස්වර්ගයේ බාසාරද්දා කොම්මෙත් ෆහරක ඉබාසාරු එම්බුරි අන්නේරු ජුවාකන් රීතිවේ මීහාගේ මූණු අලිවේ මීහාගේ කයින් දුවා වස් ඉතුරු ඒගේ මීරු වස් ගදවෙගෙන් දාකම Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis ful kurawa famewani ema mi swargege bazaraki mi havis adiya khilaf tane mi hadis ge beru fusha badar mi hadis ge mi wa gotun swargege mi bazaram mi dani hame kani swargwanta firiheno ei emihum bazara gossa ge emburi aima ami kamadu mi dannawani bazara wadagenne viru kiri ma boda riti wefe adi එබේකලුන් ජවාබුග මිබුලනි තිමම්මෙන් තිකඹදුම් ගඬුවර්තක දූකොෆ්ෆා ගේතෙරිය දූකොල්ලාෆා බාසාර ගොස් ආයරු තිකඹදුන්ගේ රීතිකම් වෙස් තිරි මා රීති වෙෆේ ඒක මානේ කි එකඹදුන්ගේ තිබෙනි එමුද්දතුක ගේගේ නොත ගඬුවර්ත හුගා ෆිරියම් බේෆලුම් වඩාගෙන වනි බාසාර එහෙම මි හදීස්ගේ බේරු ෆෂුන් නොත එගොත දේහවනි එහෙනමස් ඒක මානේ නු අවල්මනක නේගේ බුනාක anhem bekamadun bazara enute ekamadun taka sorogege bazaren neteke ehnams awun dennevi awun midanna wabakeki awun menne fennan we mi hadis takuge beru fushun wada mi hadis takun dehawa emme bodu min waraki firiham befulum mi haftaige muddata bazaraka waki tanaka evve jamawa kama ebe kalun etanuga e muddat heda kurum fahu emburi ganwartaka wada gannawa iru ritikan ituru we fahunna kama migota bazara wada gannawa iru ambi kamadun nugen dawaka wallahu taala adam enamais swarugiyaki etanegga anhenaka ves firihanaka vias emihaku beenu ni'mate emihaku beenu ecche swarugiyega allah subhanahu wa taala devwane tane enamais algon menna swarugiyega libeni miwe ni'mate ki algon menna buneveni ekama behe gotun hadise nota kirit qur'anun dalile liben minbaraka ekamuku ege mane nune algon menna nota islam deenuga huriha hadis fatega huriha mi ayata kiyane swargege huriha malumat himanu wafe awun menna woti warak madu minware awun menna beenum wane minware awun menna shawwari wane gotaka bayan korwa den awun tibefunda nimmal mukunin kiyadem mi ule wahaki ki maru marade ve wahaka tobe tahunne awun men duniyega emmen diriyumun dairo algon men ge huriha ummeedu take ಫುಣುಫುಣು ಕೊಲ್ಲ ಅವನ men dekam anna huriha huwa fentakigga algon men kuda jessamo annanikon ek kuda jessum huttu wala ichaki maru maraki algon men fada makhluke ek maane ki maraki ei allah subhanahu wa ta'ala khalu kurawwa fawa makhluke ege sifa algon men neengunas ege battan algon men neengunas ei allah subhanahu wa ta'ala insanu khalu kurevi kota khalu kurawwa fawa iche e maru e ilaho kanaluwa fawa wagutigga kanaluwa fawa mihege gata annane awmaiku enage furana enage hashiganu wakiwuma mikiyani mare kummekas mi maru tuniyega wa huriha icche gata de gos huriha icchege dirun e maru atula huriha icchege kibein dirhirumuge haggu nuwata eniyume niwla gane ehen niwla gannamun gos tibe fulun visna dabba malaikatum wes iba maruwe jinnin ves eba maruwe insin ves eba maruwe kaskaha gessa masmaha messa janawarutaka duni supa sofi ves eba maruwe emme maramun gos emme fahum allah subhanahu wa ta'ala e maravves etaswa halataki nuwata e maru emme fahum allah e maru gannawani ehem wima duniya matiga alon men uleiru alon men kom fonikame kom boda kametto algon men iskuram vi
algon menge gatanna maru es emme fahunge wani maru ehmi ma adi algon men marunu hunnane to algon men abadu mi duniya matiga me fuppa fole wene to nule wene do beta hunne suwaruge wante verin suwaruge Allah subhanahu wa ta'ala levuma fa ega maane ki suwaruge haggu wanya hagguwa huriha emme suwaruge veddewuma fahu den Allah subhanahu wa ta'ala dakkawa dawane manzare annane duhe kubato eduha haki rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith wal qurawani yuta bil maatika hayati kabashi surgiya narakaya meda kambali bakariye Allah subhanahu wa ta'ala ginnawane yafahu Allah subhanahu wa ta'ala ge faratun gowaleve mihaku gowalane ya ahlal jannati e surgavante verinne e adu ive iru Allah algon bennaki surgavante verin kamuge mativer nime devwa fawa bay kamuge wanama algon minge terein komme mihaka e adu ivene mi miskituga mi wahaka aduwaswan tinnevi komme bekalaka e adu ivene faharigga vedane algon menna e adu ive iru algon men terein mihako narak mi surgege korakum fembon inda e adu vidane nuwata surgege ganduwarigge kotarig terege inda e adu vidane nuwata surgege wa jamaligge matiga hingufa kollan ahigge matiga dubba fadanikon eodu vidane nuwata surugege feeligege terega inda algon menna vidane ya ahlal jannati e surugavante verinne kiya goaleve adu eodu yuma algon menge huri kame huttalafa e nidaya e goaluma algon men ijaba dene ewagut Allah subhanahu wa ta'ala ge faratun suad kurevene hal ta'rifuna hada tibe kalunna sti surugavante verinna mi kon echekkan enge toye ehem hadi mi e adu iwumaiko suwarugeem beera algon men emmen kandura mi he ufudala fa suwarugeem beera emi ke hurtanakum badalane onjito fennane algon men eduwa ko nubunane ti kambali wakariyeke ekakos nubunane ti kambaliyeke emmen en adukum bunane hada mautun ti mare ahremen duniya matiga etattakum boyefawa mare aharimen duniya matiga viyafari kurumuge ummiduga hutta aharimen e viyafari nuko e duniya duukoffa anne jonu sababaki ti mare aharimen bannan hori doonige indiyu nalanis e donya aharen waki kolli ti mare rankiya fa kaadu bahafa ehennama eskavenige furtamari nudeki aharen mi duniya waki kolli ti mare ti maru aharimen engene nunhe ti mare kambalige sura gotas ti mare huriha emme bunane engadakon hama isuwadu narakaga haduwerin nabbes kurevene emihum mes bunane ti mare dobeta honne den Allah subhanahu wa ta'ala amur kuravane sikkine waliyen zato hatiyari genes ekkala kambali bakarige karuga jassa e kambali katila envima bakari enwata kambali duniya matiga walin algon me ala karbur kolli mawne munane kike e bakari maruwiye enuto esabu e bakar marade woni yagon men bulane e gota demme algon men huriha swargavante veringe kurimatiga huriha narakavante veringe kurimatiga e marale woni maru yafahu Allah wahi kuravane ivwane nida ivwane ya ahlal jannati e swargavante verinne la mautun khulud miyadafahu ati abaduge abada dirihurume la mauta miyadafahu denem marenwane rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith fulu kurawani e adu algon menge kamfetta huga suwaruge wante veringe kamfetta huga jehuni maimi hunge ufavere kan ituruwane kiwegen to ufavere kan ituru nuwani yagin kan libuni guarantee algon menna libuni den duha ko se suwaruge algon men nunare levene kan yagin kan libuni ehra riti ganduwaru taka etiba riti ambinta duukoffa haren duha ko nudane kamuge yagin kan Allah devvima komme mihe ko sufawane suwada kilo beta hunne maru maraleve manzaru algondu nuwata tibe folun nuwata algondu men balani konta ko wegento eswada algondu me beje jawabu den maru maraleve manzaru algondu men balan jehene e manzaru algondu men deken jehene eswada algondu men jawabu den jehene buddhi verinnaki eswadu kureve wagutu e manzaru dakkaleve wagutu surgege tibegen e jawabu di e manzaru bala mihun e nuniya duniya matiga hitu hurgotaka ule miha eswadu kureve wagutu e maru maraleve wagutu onnen jeheni narakaga hama gamuwes suwaruge nuwata naraka mitanun kommes ettane govegen algon men komme mihako algon menge hayatuga adi annane miswala jawab den jehe wagutu mi manzaru balan jehe wagutu buddhi verinnaki mi kurkur hayatuga mi manzara
මිමන්සරු සුවර්ගයේ ගොවගේ බෙදුම තයාරුවා මිහු දුආකි අල්ගොන් මෙන්නකි මරු මරාද වේවා කුතු සුවර්ග වන් ගෙතරේග තිබෙගෙන් ඉමන්සරු බදා බයි කම් ගාලෙව්වෝ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته